Mani bahle egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Entambama ngiyabingelela uma uZed Mthweni uma wethu enkosini ngegama lika Jesu. Amen. Ngibingelela abomamfundisi abakhona phakathi kwethu, uMamncumalo, uMamahlangu, Bishop khona ngimkhohliwe konje ngibani uMakamelo, uMamthweni ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyanibingelela nonke egameni lika Jesu. Amen. Ojame ngaphambili nguMamahlangu, okubalekile ukuthi ngisindisiwe. Amen. Bazalwane nginikezwe isihloko la. Amen bazalwane. Ngizozama nje ngisithi kancane ngisifinyeze kuze ngicede masinyane. Amen. Isihloko sethi basinikeze sona ukuthi siba effective njani singabomama ku marketplace. Amen. So ngicale ngayidefine ukuthi iyini imarketplace. Amen. Imarketplace ngizokwenza ukuthi nabo gogo ba understand ngoba imarketplace idefinwa ngokuthi kula kuhlangana khona isela nebhaya. Hallelujah bazalwane. Amen bogogo. Mabathi marketplace ngizokwenza iexample njengogogo ugogo uMakadedi. Imarketplace yakhe ila ebandleni. Amen. Kula ahlangana nabathengi bamaskopasi khona kuphi ebandleni. So bathi siba effective njani singabomama masifika ku marketplace. Amen. So ngoba senza amabhizinisi angafani, mawufunda ngebusiness kune target market. Kokuthoma uyaqala ukuthi before uzocala futhi ngetarget market mawenza ibusiness uyaqala ukuthi kuyini isidingo sabantu. Hallelujah. Awumani uthi ngenza ibusiness namhlanje uvuke ekseni uthi ngenza ibusiness uya-check endaweni ohlala kiyo noma ungasindawo ohlala kiyo ngoba manje seku advance. Amen. Uyakhona ukuthi la ufike eCape Town. Hallelujah. So uya-checka ukuthi kuyini isidingo sabantu bese isidingo sabantu leso wena ubaphendula ngaso ngokuthi uthengise lokho. Amen. Njengoba abomama abanengi angithi sikandebele bazalwane singabomama abanengi abadala uya-checka ukuthi ama-veg ngoba asebenza every day. Ama-veg ngabe mina ngesikhathini esiningi kungcono uyenze ngawo u-check ukuthi into leyo mawuyiswelako uyithola kude kangangani. Amen. Mawuthola ukuthi vana usogole mawufuna ama-veg uyabona ke ukuthi ungalethela abanye abantu impendulo. Amen. Ukuthi ungabona ukuthi ungavula ke ilo kanjiyo ukuthi ube thengiswa ama-vegetable. Amen. No ubona ukuthi okay endaweni ohlala kiyo ukuze ndiyofuna isichebo kosi nigibele nePola Mall and ukuye ePola Mall kuyimali ungenzela abanye abomama ubalethela impendulo. Amen. Ukuthi uye uthengise isichebo. Amen. Hallelujah. Bese kulaba abatsha imarketplace manje inama platform amanengi. Amen. Uyakhona ukuthi ula kwaNdebele finyelele eCape Town finyelele KZN. Amen. Uqala isidingo ukuthi abantu yini le ongabathengisela yona. Amen. Zinengi ke izinto ezithengiswako ukuthi ube effective kosi ucheke necompetition or ucheke ama-competitor wakho. Nako ke makarendani uyadecide ukuthengisa amatamati. Mawuthengisa amatamati awukwazi ukuthengisa amatamati ngo-100 rand kanti amatamati athengiswa ngo-20 rand. Amen. Kosi ucheke ke ukuthi amatamati vane athengiswe ngo-30 rand. So mina mangikhambile ngayowathenga amatamati ngakhamba ngetransport ngabuya nawo amatamati la ngawaphaketha ngamaplastiki uma ngiwakhambisa ayonginikeza imalini. Amen. Ngoba nokho mawuthengisa awuqali ngokuchecka ama-competitor uqala ucheke ukuthi uspende njani ngoba yonke ibhizinisi mawuyenza egcineni kose ube neprofit. Amen. Uyacheka ukuthi mangistoke nge-100 rand ngingafaka malini phezulu ukuze ngikhone ukuba neprofit. Amen bazalwane. Ku marketplace ke bazalwane zinengi izinto kunamabhaya amanye bazoku iltrida or baze bafuna ukuthi bathengisele ngemali yento leyo oyithenge ngayo ku marketplace kosuzazi indaba zakho. Amen. Wazi ukuthi into lena ngithenge ngemali eso ngispend imali esona ngithengisa ngemali eso. Amen bazalwane. Ku marketplace ke uma ungakhulumi kuyikinga. Amen.
ngoba ukukhuluma indlela phela nango uyambona ugogo vana sithengisela amaskopasi la enkonzweni ugogo maka sithengisela amaskopasi ugogo kube bekaphuma nesaka lakhe lapha amanajame la azithulele kubani bekayothenga amaskopasi akekho vana umbone uyavula ukuthi anikhumbuze ukuthi naka amaskopasi uyathengisa amen mawungumthengisi ukuthi ube effective Kosi ukhulume and usijwayeze abantu amen ngoba ku marketplace kunenye into esibiza ngokuthi i4 Ps ngabantu indawo ngabantu indawo ipromotion neprice amen lezo zinto lezo ku marketplace Kosi uzisebenzise if awukwazi uthengisa la kunganabantu khona awukwazi uthengisa ngaphandle ukuthi uyiqala iprice awukwazi ukuthengisa ngaphandle ukuthi wenze ama promotion awukwazi ukuthengisa abantu bangekho amen so ku marketplace zinengi nje izinto ezenzakalako amen so njengabantu abasha ngizama bazalwane ucover abadala nabancane njengabantu abasha kunezinto eziningi ongazithengisa usekhaya ngaphandle kokuthi ukhiphe nemali ustoke ukuthi uzwane nama supplier bese uya advertise bese mase uadvertise abantu babhadala bese ubalandela into le ngokuthi uzibeke kuma platforms we social media amen I-social media abanengi bethu sisebenzisa ukwenza into ezirong kodwa I-social media namhlanje ku advance namhlanje ngoba ungathula uthenge eCape Town into yakho ifike ula nawe ungathula bakuthengele haleluya useCape Town ngisho kulaba abatsha kubogogo kakhulu bhekani izinto eningazithengisa nilakhaya amen ngoba I-social media esikhathini esiningi inezinto nazo ezingasi right ngesinsikhathi kunama scam kunako konke kosube very careful amen so abantu abatsha ngibo be social media abogogo ngiboke bogogo I-marketplace enye engaba ngeyenu kusemholweni la nimitha khona abantu kusemholweni emholweni kulanihlangana khona nabantu ugiven uthi emholweni ku marketplace right for abogogo enkonzweni marketplace right for nina abogogo kubo makhelwane benu is a good marketplace la ungathola khona umuntu ngoba akwazi ukuba ne marketplace bese umuntu angabi khona amen mara umuntu wenzani Nkosi umnikeze akudingako so izinto ezenza ke ukuthi ube effective ku marketplace iprice very sensitive bazalwane amen uyabona mawungazi uprice kahle izokubetha ngoba uzo end up wena is either udlekile or uzo end up abangakuthengeli ngoba uyadura amen so iprice so utholile ukuthi abantu bafunani awukwazi ukuthi abantu bathengisa amatamati nge50 bese ke wena ufuna uthengisa amatamati ngo100 amen kodwa izinto zokuthengiswa ziningi bazalwane so ku marketplace enye into ongayenza funa ulwazi sekukunengi kakhulu manje nathi sisafunda amen so I-marketplace yakho ukuze ibe effective ibusiness lakho lakhele esandleni esinguJesu ngoba ibusiness lakho uma ulakhele esandleni sakho ku-easy ukuthi lidilike kodwa ibusiness lakho mawusakhele esandleni sikaNkulunkulu ulakhele phezukwe rock engeke lishakeke amen ngoba malinenkinga uyobuyela kuNkulunkulu haleluya umtshele ngebusiness lakho bese akuphendule amen kodwa mawulakhele esandleni sakho ibusiness bazalwane linezimpi eziningi sinengi liba nama ups and down amaningi so uma ulakhele esandleni sakaNkulunkulu kuba ngcono ngoba nangalesikhathi lesi bathi economy ayisi right uNkulunkulu kuyenza economy ingasi right kuwe athi siyavuma manje ngoba kuba yivice versa haleluya amen bazalwane okay I-marketplace ngibalile ukuthi ungayisebenzisa ngo-online Facebook WhatsApp Instagram nabo TikTok haleluya bese ngithe wazi ukuthi uyothengisela abani target market lakho wazi ukuthi bobani abafuna iproduct yakho leyo and bese wazi nokuthi uyoyibiza malini wenze nama promotion haleluya
i-marketplace yakho izoba effective. Hallelujah. So sengizohlala phansi. Singabazalwane sine marketplace enkulu. Hallelujah, singabomama. Hallelujah bomama. Uyangihlekisa umama ukhulume ngayo manje ngihleki ngithi amen kakhulu ngoba ukhuluma lento amen engizoyikhuluma. I-marketplace yethu enkulu bazalwane usizoyithola lapha kuMatthew ku-28 amavesi lawo wokugcina amen. La uJesu athi khona khambani niyokenza isizwe samabafundi ngizokuba nani kuze kube sekupheleni. Umama nomama kune marketplace akiyo. Yabona umama lo weSamaria uma akhuluma ngaye waye azi angakafiki kuJesu ukuthi utargete ini. Beka ku marketplace yokuthi beka targete abantu besilisa. Hallelujah. Kodwa ngalelo langa wakhamba wrong ngoba yena sho ukuthi wonke umuntu wesilisa beka itarget kuye ukuthi makamthengisele. Amen bazalwane. Wathi uJesu afika wathi wenza inkonzo ajwayele ukuyenza kanti ufike endaweni wrong. Kodwa kungibusisayo ukuthi lo mama wathi seka watholile lamanzi i-marketplace yakhe yatshintsha njengoba ezweni bekamaketha bobaba kodwa wabuya manje wabona ukuthi ngiyokwenza into uJesu ayifunako ngiyohamba ngiyokwenza isizwe sakhe abafundi ngiyohamba ngiyotshela abantu ngoJesu. Amen. Sinomsebenzi omkhulu ku-marketplace kaJesu wokuthi sihambe sotshela abantu ngoJesu. Amen. Ufakazela abangaki useteksini ufakazela abangaka bomakhelwane bakho ngoba yi-marketplace kula wena umitha abantu ongabatshela ngoNkulunkulu ngoba leka uNkulunkulu ayifuna ama-prize. I-prize yakhona yakhishwa waqedwa. Leka uNkulunkulu ifuna nedi ukuthi umuntu ahlangane nomuntu ngoba iBhayibheli liyasho lithi bayakusiniswa kanjani bangakashunyayezwa. Amen. Siyashumayela-ke ngenkambo. Hallelujah. Uku-marketplace goku kwakho ngoba indlela owenza ngayo kwamele bafunde ukuthi lo goku noJesu. Siku-marketplace uhlangana nabantu emngcwabeni ngoba nasemngcwabeni uJesu uyavezwa bazalwane. Siku-marketplace emsebenzini esisebenza kiyo thina siyabona ama-product kodwa kunale product enguJesu. I-product eyiquality etestiwe. Hallelujah bazalwane. Esithi masikhulume ngayo abantu bese bathola usizo ngoba wonke umuntu uyamdinga uJesu. Ngithe mina ku-marketplace uyasicheck isidingo sabantu. Hallelujah bazalwane. Manje naleka Jesu kuyisidingo abantu banesidingo bayamdinga uJesu. Badinga bomama abazoba effective e-marketplace kaJesu bakhambe batshela abantu ngoJesu. Ufakazele bangaki abasindile ngokuthi bakubuke nje kuphela uvuka Ntabiseni babuke bathi hayi nami ngiyafuna ufana naloya. Siku-marketplace sivuka sihamba siku-marketplace kaJesu ngoba thina sishumayela ivangeli eliphilako. Hallelujah. Abantu bayayidinga le product enguJesu. I-product number 1 kunalezi bengintshela ngazo. I-product enguJesu ngoba nawe uyamdinga uJesu. Hallelujah. Baphila bomama abayothi baku-marketplace bakhumbule ukuthi ngami Nkosi ngenza iqiniso ukuze abantu basindiswe. Amen bazalwane. Simele ukukhuluma ngaye, simele ukufakaza ngaye. Lo mama seka waphuzile amanzi zangathule wagijima ngoba neshenji ayitholile phakathi kwakhe. Wena uthasa uthola uJesu wenzani? Umthole wathula nje. Uthuleleni abantu bayafa, abantu bayabhubha ngoba banesidingo badinga uJesu ukuba basindise. Wemama uthuleleni kakho. Uthuleleni unganiki labantwana uJesu. Uthuleleni ezihlobeni zakho. Uthuleleni kubangani bakho. Uku-marketplace kaJesu. Khuluma ngoJesu. Fakaza ngaye bese abantu bayaphila. Wonke umuntu nomuntu ongasebhizinisini sisebhizinisini. Sine-business noJesu. Wezane-business ideas for thina. Thina kwethu hamba ukhuluma bese abantu bayaphila. Yena uqedile ngoba nguyi-visionary. Hallelujah. Utshele ngakho abantu ngoJesu.
Sibonga Malikhala mawubuzwa ungazi ukuthi bosebenzela kuphi ungangeni la uzodlala iBlack Mamba deal bambana nalo Jesu uyindoda enganayo injabuliso abantu bakhona emhlabeni kodwa abantu banayo injabuliso ngoba babantu kodwa kunale ndoda enguJesu ayinayo injabuliso ayishiyani le ndoda ithi seyithonile bese yenza okusha bese iyayiguqula impilo yakho imarketplace ebalulekile bomama esingaba effective kiyo imarketplace yokhuluma ngale product number 1 product uJesu uNkulunkulu angibusise